Hi ka statement kawan ngai akot kubur menne. Ba dawa ba Arnes not the BGP of the whole Meghalaya state. Te ngaku MLA baru member jaga coordination committee ngam TPA ya kata. Te kabungi juya suggest from time to time since we both MLA has been given the directive Napo Delhi, Napo party high command ban support the MD government. Accordingly, he comply with the directive of the party, he support the MD. Then kapor kamungi juai ki statement ki press, kamungi juai ki suggestion. Ladan kano allegation, ladan ko problem, ki suggestion. They ban khot juai ki member jong coordination committee ban discuss. Yaki no ki activities jong present government. The Andre kumkabolong ta ki ngi hulong habang ya phone para member jong state para ko imdudon batip mono te shi tang barnes we arngut te kata kam de ka Meghalaya BJP Meghalaya BJP state te kada dari ka kam jong we arngut te wat kam ngi ki elected MLA ru klam ku jok tin chuai te statement baun her chuki no home minister nga so ya Utip plan bangi don haga go mendon kono ka bangi ju ya kren laya rai ro coordination committee jok MDA ro haga jok BJP ro laya shim ya karai bukan don kono ngide songlang baro ki elected MLA baro ki member te what haga coordination committee ki ya song all party meeting jok MDA government ro ngilaya rai ka chu ba kin henceforth kin ko statement haga party ngide media discuss intently Teka per bungi di benra, laga show governor, naga desha Delhi, naga show chief minister, lani chief concern, cabinet minister, kata kamu mungkin dia discuss suake. Dan super meeting aku kubur berdawa, bala kamen rumboy umde BJP udah UDP, lari bendawa dengan dawa UDP ke, beli naya dawa tu BJP, ben her cuki, that is very wrong. But ngimti biaya hiru, yang kan kalau abang dek statement jung usimet. Kamu MLA juga bismo. Kalau sulung kalau serius nampak nak kapor ibu saja. Te imat very soon ini haban khot no ya meeting. Te hang ta meeting dia khot tengah sengap do baro gitu kibala bun ki member jungi kibala pet kibala resign. Nadu Garo Hills, nadu Ribhoy, nadu Jainte Hills, nadu Shillong, nadu East Coast Hills. Te ngila ya keren ki nak kapor tengah murga chong hangi mentaman convince ka meeting. Te kibala resign ru kibala bun hiblai te hakapo jong pa shibun ngi so banya traikam kono ka steps ka boba shibun ko president ko por udah ya konjok tien ngi dia slok ngi dia yo te kalong ko ba internet ba kalau ko ya traikam kono noru ngi don nga collective responsibility na party rem ko balong mental achu mtip yele ekay ledel hiru mtip dawa Her suki yo lokaman rumboy no tip rekam jung Kumut kembar ong kata ka meeting bapin khot menta kalong ban penher suki no ba Arnas kum presiden ngimla ban ong ka mun ngin khot namar ba kum ka balong ki dekhot jong BJP jongi ki ba ya treasure hem nadu Ribhoy district Jainte Hills district Garo Hills district East Coast Hills district Shillong city labun ki ba lairan din te hakji ekran bat ki kila bu ki sanya hanga ba di ba heng bangin ya convince ya kini kibala baru what gitu kibala resign ru nilai akran berki yang berpihak kot mabijengin wan tendang lawan hang ta ki kat sabi kai ka steps ke bagin chip ini ya ya kata ko jing alam jong ba Arnas ka BJP po Meghalaya ka don jing pat ini ndai tang bagaya pat ke nadu bachimti hu ba Arnas ka BJP Meghalaya kalau decreasing sinking galang nangam teng ii ba kum gi buru ki ba haban kumki elected MLA jogo BJP kadai ka responsibility jongi begin lum ngin lang dekat ka bawang epi ngin lum ngin lang ngin pelong na very soon ya kejalang haka bangin ya slok ya ngin jia kadang bilaban ngilaban strengthen biang ngilaban lumban lang me gitu gilamong haka sim ko jongkiru ka bangin ya skem la banga di baheng ngin khot lang gi borong ngin ya kren nama na por Ribhoy hagi ni ki lai banaye na Ribhoy gitu giba kibala shaweng ide ginong tray bachir hem ha ka por MP election jonga
ki presiden jong ki district jong ki jong ribhoi na jante hel sulo don ki balai kundu ki balai phat na iska sales na Shillong city tinga jinga slok ki ruk la jing man khot no wud khang begini ondum lang yang ki ta hadin jong kata tingin sa kan sami kan kai ka resolution ga ban mi nanta begini ya shim ya steps further begini shim shakmat ya ki steps ke beri ban le na mata interest ko parti jong state pro ko